so Macungiriro ma mbura nene iria iroira guku Nairobi mauma mwaraho wa maai barabara-ini itiganite undu uria uthararirie Mithiire rucini rwa umuthi. Mwena wa Rwai macemanĩrio-inĩ ma barabara cia bypass na iria ya guthie Kangundo ni kumwe gwa kuria kuma kwihire makiria. Ngari ino ndinericia guthererio ni muiyuro uyu ona gutuika aria mauma thiini ni mahotire gwithara. Tulikuwa ndani na mvua ikatusonga pamoja. Ni bahati tu ya Mwenyezi Mungu tukaweza kuruka mara moja. Gari yenyewe ukitazama imefunikwa na maji hadi juu. Aikari makigiritania thina uyu na waki wa barabara ino ya bypass makiuga maai mayo matiateirwo na njira iria yagiriire. Tubatie kurora uhoro wa drainage barabara ici cito turakirwo njega ni thirikari itu marore drainage tondu ina thina ringi mationaga ta gungikorwo na mbura nene o Kenya koguo ona barabara iria irathi na mbere gwakwo wa mbere mambe matuthondekere drainage. Hatuna mahali pa kupitia, lakini ukiangalia shinda mahali imetoka ni kwamba wenye walitengeneza hii barabara ya bypass hawakupiga hesabu ya hii barabara ya kuenda hii ya samani. Riria rori ino igukuite migate iremereirwo na yangaurwo ni maai riuma ihinda ria andu amwe gukenerera na gwithara na migate. Itura-ini ria buruburu bica diuma ngurani guku nyumba imwe cikiarahirwo ni maai o ati aikari matingionire gwa kugerera. Mwena wa Thika na maundu makuhanaga o barabara nene ya Kenyatta tauni-ini ino ndiguthiekaga ni muiyuro wa maai. Ngari ikuhuthagira njira imwe kuingira na kuma tauni-ini ino guku amwe ya aikari makihingiririo ni mbura ino micii-ini yao. Kaunti-ini ya Murang'a mbura nene iria ikoretwo ikiura icigo-ini cia Kahuro, Kigumo, Kandara, Kangima tauni na Kiharu ni icungiririe ruhonge rwa urathi wa riera kuruta mukana wa kugia na matuika. Tiri wa Murang'a ni unyuite maai ma kuigana na koguo nturetigira matuika tariria tuona muthenya wa umuthi njira ino ya kiria-ini umaite Murang'a ugithie kiria-ini iria itumire kugie na thina wa ukui mwena umwe na koguo nitukuria aikari a Murang'a haria hothi gukongiona angikona na ituika ona ririku menyithia thirikari kana andu a mohoro nigetha tugoka tukeheria nginya giko kiu kibara kana wako ni kuria kugikona matuika nitukuhota kunyitanira ruteithiriria andu aitu. Nakuo kaunti-ini ya Isiolo makiria ma family 100 wodi-ini ya Ngaremara matigitwo matari na uikaro thutha wa cikaro ciao kuhofanirio ni maai. Kwa access Ngaremara ndani imekuwa vigumu. Kwa sababu gani? Maji kila mahali. Ndani za manyumba zimejaa maji. Usiku hakulaliki. Kuingia ndani ya shule imekuwa vigumu. Hospitali hakuna vile una access kwenda hospitali. Aikari aya magikaira thirikari mahe uteithio thutha wa indo ciao guthukangio ni maai. Hasara ile tumepata ni mingi sana tafadhali. Kitu naitwa watoto ya mbuzi. Hakuna bile utaondoka uokoa ile watoto ya mbuzi uache mtoto. Unajaribu kuinua mtoto mwingine uweke hapa kama ile kubwa iko ile kubwa unaambia bebe hii nyingine muje okoa mtoke nje. Marauga ihinda riria riothe matuire maikarite guku matirimona undu toyu. Hatujahai kuona maji kiwango hiyo. Maji imekuja kwa ambayo haiwezi kukadirika ati ni kiasi gani. Nyingi kabisa. Riri cukuru cierekeire kuhingurwo kiha kia aikari aya ni ati ciana ciao cia kuremwo ni guthie cukuru wona mbura ino yathie na mbere kura. Handu-ini ha Inooro TV ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.